Mathaine ma kiroko thigiraini wa iregi thiini wa kaunti ya Mombasa ni kwa mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta aniriire Mogaruruku ndundu-ini yake ya minista o ndomwe na thirikari-ini. Minista wa urimi Mwangi Kiunjuri akionio murango na utongoria wa ministry no kwihokerwo Peter Munya. Minista wa kigina Henry Rotich uria ukoretwo thiururukeirio ni ndeto egie ungumania wa kigina hari waki wa demu ya Aror na Kimwarer kaunti ya Elgeyo Marakwet onake ikioja na ministry no igukorwo igitongorio ni Ukur Yatani. Ministry ya ugima wa mwiri nigihutirio na njira nene thutha wa THIRIKARI-INI guthamirio ministry-ini ya mai na kiuria wari seneta wa kaunti ya Nyeri Mutahikagwe akiamurwo kuhiuria ithenya ria THIRIKARI-INI thiini wa ministry no egukorwo akihokerwo wira wa guteithia president gukinyaniria gitugi kia ugima wa mwiri undumwe no tamburukia wa mubango wa UHC kaunti-ini iria itigarite. We also made the following nomination for consideration by the National Assembly. 1. The Honorable Mutahikagwe as Cabinet Secretary for Health. Ms. Betty Maina as the Cabinet Secretary for Industrialization. Ambassador John Weru as the Principal Secretary for Trade. Dr. Joanne Ouma as the Principal Secretary for Vocational and Technical Training. Ambassador Monica Juma thameirio kuma ministry-ini ya maundu ma nanja nginyagia ministry-ini ugitiri wa mihaka kana defense na Kerecho Mamo no gukorwo ari minister wa maundu ma nanja. Simon Chelugui ri gukorwo ari minister wa uruti wa wira na Betty Maina minister wa iganda maya mothe magitanyo guteithiriria hari kugacirithia mirutire ya wira. Ambassador John Mwero no wamuretwo ta mwandiki mukaru thiini wa ministry ya iganda na wonjoria. Solomon Kitungu mwandiki mukaru ministry-ini ya ukui. Professor Koleta Suda ministry-ini ya agenda. Esther Koimet kuma ministry-ini ya ukui nginyagia ministry-ini ya ukinyaniria. Dr. Chris Kipto kuma ministry-ini ya iganda na wonjoria nginyagia ministry-ini ya maria maturigiceirie. Nake Professor Peter Kaberia githamio kuma ministry-ini ya mathako nginyagia ministry-ini ya weji wa mahiga magoro. Kevin Desai, the Principal Secretary for East African Community. Dr. Margaret W. Mwakima, Principal Secretary for Regional Development. Ms. Esther J. Koimet, Principal Secretary for Broadcasting and Telecommunications. Zak Kinuthia Mugure niwe CAS Mwero thiini wa ministry ya githomo. Patrick Olentutu CAS ministry-ini ya uruti wa wira. Andrew Twimur CAS ministry-ini ya mai. Wavinya Ndeti CAS ministry-ini ya ukui. Masimu Gagi CAS ministry-ini ya ugima wa mwiri. Lawrence Karaja CAS ministry-ini ya iganda na wonjoria gatagati kagi. Riu kifaru Kirito ni kuri bunge gukorwo makihitukia minister zero aria mamuretwo ministry-ini itiganite. Riria bunge mathiete na mbere kugayukana gatagati ka aria maranyita mbaru mutongoria wa bururi na aria maranyita mbaru munini wake William Ruto. Thank you very much, Your Excellency.